Yeah, I know it's too early, but before the day gets busy, I wanted to understand. Ndazukira story. Atawa ineyozi ndidabwisa kuti arrangement yawo imakhala bwanji. I keep on saying kuti move like a business. I need to understand kuti who are these guys umamakonda umidana ku Nigeria that they can do logistics yake ndikumpasa mwina allowance or payment. Arrangement yawo imakhala bwanji. Is it mwina food basi? Akangoja mmene bajanda kuti mwatana and kujambulisa mwina tima content creators tochuka taku South Africa taku Nigeria payment yake ndimene. This is why I keep on saying kuti move like a business. If you know kuti you cannot operate weka kuti as in people out adding advantage of you, find people that know how to talk, find people that know how to trick people to give them money. You know, it's a business, it's money, and you don't need to play about it. You don't need to sound rude about it. It's how it's supposed to be. So you find kuti kubwera mfano ake kuti azija uja kuwosa adajo sapa spotlight. What's next? Akhala kuti alibe chiti yose akusowa even chakuja akutipe mphaso. Ine nimaona ngati spirit yomati munthu wapanga ndalama kaya wapanga mashows kaya that goes to my artists. So ndimabwera nkumapempha the spirit yawo na maskini umphawi, as in mentality yako is rooted on kupempha. Mentality yako is rooted on being too ghetto. You don't want to come out of the ghetto. I don't know kuti mara unoko dream ya tusima khala kuti tijoke mu ghetto for yani, because it's in how you move. Kunja people sell drugs and then at some point they make it into a business and then amakhaura alipopo. Komano ndumada kuti munthu wa talent yakuno bwino business ya clean dose tiwona kapena amakhaura kunamiza fake life. Dose tiwona and then the next thing you realize akuti ndilibe ya ticket mundilipirire chani. Anthu akupanga buku amakhala kuti apangapo chani. That's the first thing, and you're saying kuti weka walipira drama hii. And the next thing ngati zinthu izo zibwera, why don't you just go kukalima and then use the 6 million? Come on guys, 6 million for a content creator sungangoitola koma uthawipangira zinthu zina zake za serious zoti it can change your life forever. Nthawi inake tifika kuti Spanner Malawi safunika so kuti azidya zamafuta azidya. We're growing up people, let's be honest with each other. Kubwera mfano ina kuti azidya kuposa iwowa azipanga zingine akhala ndi following yambiri on izinthu ngati izizi. So if he doesn't capitalize or make it into a business now where you can deal with my clients and make proper money and then have a proper booking where they book chinachicho singati full body ndikupasa sondrama, you're in trouble my brother. So I just wanted to kuti ngounikira napo ena ake ngati munguziwa zina zake zoti ine I don't know kuti mfana yazingobwera nkumangopempha for every trip. Tandiuzeni mu comment section kuti I need to understand. If he needs help, feel free to hire me. I've advised people how to learn to move like a business. Komano not kuti nthawi zonse uzingopempha ndeno spotlight ikachoka uzapempha bwanji ngati ukupempha panopo when you have the spotlight. Agora menosya meta bobo. Sima sijira maraba umasima rima jira kuli mu ngara ko batsalu soro jira sima. Ala. Agora che. Ada che. Segundo vai. Quanto Yo sibana ro sanga fike bor. Tukoza kala uri ya kuje jini. Nawola unibaba wapiga yini torira bila start. Fani ngo labitsa ko makumbo kuri kufunda je ya kuje. Live. Ada. Katsira. Machiri boy. Azewere windola se. Manzaba izo sajina manda. Live. Akezo mona, ora stamo kero sangalimbe. Windolo. Ina ndio lilongwe nini yo? Ya, wakula ise. Ifeo sirima kura kwambiri ndiyo rima wonda kwambiri simaye. Kwa simaye mazuri mabelenga mjendele kwa muntu. Sirira manda ni muntu timaja sima muntu linga yato. Aive.
Ndi bala yamba maliza ndipo sitajereko kujera. Koma tere ndi anilo amene majere nu. Tukoza kwalitso kulimbana nanu. Ere bwana. Madzi simwe apamaliza madziyo. Ifirima kana bula mpazira kura madzi. Live. Ifirima kura simu. Live. Ngarale makala kufari kondelele kayiwa somu tena ingaka. Wakula che. Matero. Windola se. Izi zimafunikira zibambo zimaende samaka. Live. Live matala. Ande ndo omwe ori. Matala wene. Olosibana asanga fika ale mwana bari. Manzaba ya usajira na pesa obe. Zimafunikira zidili. Live. Windola se. Wakatira se. Live rizi, live. Suzi manyomba bakitsa kuti sima zikirabana kukosi. Live. Kutelo kwa bantu ungo vabwire kukosi sima ikamabira. Abo rema mwaba abo mama pala rosa sima. sima. Abo mukozekera kuti kunyumba tikaje sima. Iyo ori kozekere ndiwo ikajira kunyumba. Kunorejera susu. Okay. Agora mene. Zaba ize kwa masajira mandale. Ago mwendolo mare. Ndio ikalo huko. Masamba direngera kunyumba. Masamba anarengera kunyumba awa. Ndi ndio yi. Kunyumba so ina akajeko. Alive. Ayo ndola se. Feo ni malola kuti kuresima ndio zikalire. Sole umusuzi watati malizira komwe. Telo konde kuti suri ndi matama ndituma ndikuja kumelera majera nditu. Vani nditu. Adala wele. Finisha. Era bambo. Ndio yakudi nirekera kunyumba. Asa mwela kwa madzi. Ndio nirekera kunyumba. Ayo ndola se. Ngazone koso kunyumba. Akati yakoso kuti muntu anapita kukaja chakudi. Ayo ndolo bare. Basi majera ndio majera sima kwambiri. Live. Ndimakura. Kwa umemaliza. Kwa maliza hapo hapa. Kwa makuja osa kulai. Jamba jangu. Sibila mkulai. Alive. Aya kabada tuone. Yamba. Osa konyonga ayo. Aviga yose. Atala se. Muziviga yose ase wapo. Muziviga yose. Haya bwana. Majegere. Abaja ino musarengeza uko kwaye. Ojegere muri cyari kimene. Ana tare sibana. Spanner wanyeka kwambiri, Mwana. Spanner ujeba. Mwana kwambiri. Hauna bana. Ama Spanner pambana. Ndio muronyezera ngo. Ndio ase karibu.
Ongeza nini? Ongeza ndio ongeza. Mama ya sipenda. Abo sipenda hadi lipo ajiro vega ule mmoja. Sipenda ndi mwana. Anasara kumana zote. Sipenda ndi mwana. Sipenda ndi mwana. Sipenda nyasi ya. Azma ya kale urabe ya. Ala hivi. Nokula bele. Asena. Awe nende gatili watu. Awulile ongechegere. Chegere wani ali bele bwana. Ala hivi.